Ostali smo, braćo i sestre, nenormalni. Došlo je do toga da mi, djeca svetog pravoslavlja, uopšte ne razumijemo majku našu crkvu. Evo, neki su do te mjere zastranili da su počeli ruku na majku da dižu. Ovih dana treba da krstimo, tačnije danas treba da krstimo jednog brata koji se digao rukom na majku crkvu, misleći da je druga crkva njegova crkva. I onda u jednom trenutku, a milošću Božjom, shvatio je šta je radio i u kakvoj zabludi bio. I evo ga danas, kao pokajnik pravi, govori: oprosti mi, Oče, što sagriješih nebu i tebi. Oprosti mi, Majko crkvo, što ustadoh na tebe. Oprostite mi i vi, sveti oci i učitelji, što se ogriješih o vaš krvavi trud, o vaš znoj sveti, o vaše svete molitve i svete mošti. Oprostite mi vi, sveti mučenici, koji ste krvlju svojom obezbijedili da mogu ovu vjeru čistu i spasonosnu da imam. Oprostite mi i vi, oci, episkopi i sveštenici, koji danas pastirstvujete i narod slovesni napasate, jer je shvatio kakav trud, braćo i sestre, treba uložiti da bi se vjera u narodu održala i kakva je muka na episkopima i sveštenicima kad sopstveni narod neće da ih sluša, kad njihov narod ustaje na njih. To je veliki bol i velika rana na episkopima i sveštenstvu naše crkve i monaštvu naše crkve, a pogotovo monaštvo ima posebnu tugu, jer je ispalo da su monasi najgori dio našega roda. Kad čovjek ode u manastir ili djevojku u manastir, kažu bolje da je umro nego što je otišao. Neki kažu da je to najgore što je moglo da im se desi, da im dijete ode u manastir. To je velika sramota za naš narod, koga je monaštvo vaspitavalo vjekovima i koji, kako kaže Ava Justin, nema ništa veće od monaha. Ko je sačuvao dušu našeg naroda? Monaštvo, manastir. Da nije bilo monaha, braćo i sestre, mi bismo danas lajali na zvijezde. I ko zna šta bi se pretvorili. A to ne znači, ako ustanemo na naše monaštvo, ako ga ne podržimo i ako se dignemo rukom na manastire, na monaštvo, sveštenstvo i na crkvu, ko zna u šta ćemo se mi pretvoriti. A monaštvo, sveštenstvo i episkopi su izraz crkve. A kako je tek, braćo i sestre, majci crkvi našoj svetoj, kako je tek Bogorodici, kako je tek Svetoj Trojici kad se narod odriče od njega koji je došao da spasava svijet. Da ne bismo upali u tu grešku i u taj smrtni grijeh, ima jedan čovjek koga naš narod poštuje. Ipak ga poštuje. Ne samo njega. Ima nekoliko njih koje naš narod, iako je otpao od crkve, poštuje. I to je, braćo i sestre, dragocjena karika i dragocjena mogućnost da potpuno ne otpadnemo od broda spasenja, od crkve pravoslavne. Zašto ovo govorim? Zato što je današnja situacija nalik onoj koju samo pretpostavljamo, da majka govori crkveno-slovenskim, a dijete da govori nekim drugim jezikom. I dijete sopstvenu majku ne razumije. Ona govori sveštenim jezikom. Uzeli smo primjer crkveno-slovenskog, jer je to naš jezik, svešteni jezik, jezik naših svetih predaka, jezik na kome smo počeli da služimo svetu liturgiju,
Nismo više morali da je slušamo ni na grčkom, sveštenom grčkom jelinskom jeziku, ni na sveštenom latinskom jeziku. A do tada je bilo tako, braće i sestre. Nego smo počeli da slušamo liturgiju na svom slovenskom jeziku, pa imamo crkveno-slovenski. Danas, jezik kao simbol duhovnih stvarnosti. Mi danas, braćo i sestre, niti razumijemo crkveno-slovenski, niti razumijemo šta crkva hoće da nam kaže. Znate, mnogo teška situacija, vjerujte. Danas kad posmatramo naš narod, mi vidimo da on uopšte ne razumije crkvu, vjerujte. On razumije koliko treba brašna i koliko treba kvasca staviti u slavski kolač. Mada vrlo često sve to prepusti nekoj radnici u nekoj pekari, pa neka ona i taj dio posla završi. Ne možemo se ni time baviti. Ni badnjak više ne beremo, braćo i sestre, nego ubraće ga neko, a mi ćemo ga kupiti tu negdje. I mnoge druge stvari smo srozali na najgori mogući nivo. Znate, vjera nam je spala na nulu, a crkve su tu, žive, liturgija se služi. I sad se pojavio problem. U redu, do juče je magare bilo u oltaru. Juče je crkva bila javni toalet, pa više nismo imali problema. Crkveno-slovenski mi više i ne treba. Tamo će magare Bogu da se moli. I tamo će krava da bude obezbijeđena od kiše i vjetra. Tamo ćemo da odlažemo cimenat, tamo ćemo gvožđe, alat, ili ćemo napraviti javni toalet, kao što je bila crkva u glavnom gradu Crne Gore, u Podgorici. Vaznesenski hram pored velikog i novog vaskrsenja, sabora vaskrsenja Gospodnjeg, velikog hrama, onaj mali hram Vaznesenja, koji je jedan od ljepših i značajnijih hramova, po mnogo čemu, iako mal obimom, to je, braćo i sestre, a mi smo očevici toga, bio javni toalet. Dugo vremena, u sred glavnog grada Crne Gore, koja se vjekovima borila za krst časni i slobodu zlatnu. Kakva je to tama, braćo i sestre? Kakav je to narod kome hram služi kao javni toalet? I danas oni koji su očistili te hramove, koji su ih osveštali i koji u njima narod Božji hrane, nebeskom hranom postadoše neprijatelji ovog naroda. Ko to može da misli sem narod koji se navikao na tamu i kome se ne izlazi iz tame na čistu svjetlost? A čega se plašiš, brate ili sestro, da nemaš neku mrlju na sebi, da se nisi ogriješio o Boga i o svetu crkvu, te se tako bojiš da izađeš na čistu svjetlost, nego uporno bježiš u sve dublji i dublji mrak. Nemojmo se plašiti, braćo i sestre. Nije Gospod došao da nas osudi. On bi mogao da nas pohvata sve, braćo i sestre. Odmah da nas pohvata i bez ikakve presude. Pa kome da sudi? On je svedržitelj. Bi mogao sve da nas podavi u jednom jedinom trenu. On bi svakoga mogao munjom ovdje između očiju da pogodi. I ispod svakog od nas mogla bi zemlja da se otvori, samo na jednu njegovu pomisao. Nije on došao, braćo i sestre, da nas ubija, da nas sudi, nego je došao da nas spasava. I evo, čujemo njegove prve riječi i prvu propovijed Boga koji se pojavio kao čovjek. Vječni Bog postao čovjek i kaže: pokajte se, promijenite se, budite bolji, budite novi, budite sasvim novi, približilo se carstvo nebesko. Pusti carstvo ovoga svijeta, ono će proći, ono prolazi. Uči crkva, prolazi obličje ovoga svijeta, braćo i sestre.
Pa zar ne vidite to? Da prolazi ono što je juče bilo, prošlo je. Ono što je bilo prije 50 godina, prošlo je, braćo i sestre. Ono što je danas, već prolazi, ono što nam sutra dolazi, i ono je prošlo. A riječ Božja ostaje vavijek. Ove riječi, pokajte se, približilo se Carstvo nebesko, nisu prošle, braćo i sestre. Evo ih i danas, 2000 godina pošto su izgovorene, evo i nama danas dođoše. Ali, pošto je nama crkva nejasna, pošto nam je i Gospod poprilično nejasan, a jeste da je tajanstvena ličnost, to je tačno, to je zaista tačno. Tajanstvena je ličnost Gospod Isus Hristos. Evo danas mnogo šta govore o njemu. Ne mogu da ga sklone. I onda pokušavaju da daju lažne informacije o njemu. Pa vidimo da govore da je bio ovo ili je bio ono. Pa kažemo i čujemo, ne kažemo, ne do Bog da mi to govorimo, nego kao ljudski rod. Čuje se da govori kako je bio ženjen. Pa je imao ženu, pišu se romani, opasni, satanski romani. Da je bio sa Marijom Magdalinom, pa da je imao djecu, pa da je živio ovamo, pa onamo, znate. Sve đavo do đavoga. I razni ljudi, kroz razne dokumentarne filmove, razne brošurice i razne druge načine gledaju da otruju narod. A sve po pitanju toga koji je Gospod Isus Hristos. Vidite, braćo i sestre, ima neko ko će nama bolje od svih reći ko je on. A ovi dani su mnogo važni upravo iz tog razloga. Nemojmo, braćo i sestre, da pitamo ove ili one, ovog ili onog autora. Znate, neke potpuno anonimne likove, neke režisere, neke zlonamjerne ljude. Nemojmo mi njih da pitamo. Nemojmo ni da ih slušamo, braćo i sestre. Pa mi smo u crkvi. Ima nama ko da kaže, braćo i sestre. Ko će nam reći? Juče nam je rekao Otac Nebeski. Otac Nebeski, braćo i sestre. Napravite poređenje. Otac Nebeski kaže, ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Duh Sveti silazi na njega, a Otac kao rukom pokazuje Duhom Svetim da je to njegov Sin jedinorodni, savječni Bog, braćo i sestre.